gupfa si ikibazo. Abantu barapfa, barapfuye, bazapfa, natwe tuzapfa. Ahubwo ikibazo ni iki? Upfuye warakoze iki? Ni iki abantu bazakwibukiraho? Ni iki kizatuma ubarwa mu bantu bagize icyo bakora, yaba ku gihugu, ku muryango ndetse n'imigabane muri rusange? Ni iki abantu bazakwibukiraho? Ni iki Imana se yo izakwibukiraho? Muri aka kanya rero tugiye kuganira ku bantu, intwari 7 zishobora no kurenga, ku bantu bitangiye Afurika bagapfa bazize ukuri, bagapfa ibyo barwaniraga bikaba kubera bo, tukaba turi mu mahoro ameze gutyo, tukaba dufite ubwigenge kubera abo bantu. Uwo tugiye kubana rero muri iki kiganiro urasoza umenye abo bantu, ibyo bakoze byabagize intwari ku buryo aka kanya cyangwa se ibihe byose tuzahora tubizihiza cyangwa se twibuka uko ubutwari bwabo, ndetse wowe uraza gusoza usobanukiwe neza ni iki tugomba kubigiraho natwe cyadufasha muri uru rugendo. Baha ikaze rero, njye ndi Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV. Kora subscribe, like, share na comment, ubundi uduhe ibitekerezo byawe, ujye ukomeza no kuba natwe mu biganiro bitaha. Igitekerezo cyawe ni ingenzi, duhe igitekerezo ku byumva twazagukoraho mu ngingo yacu itaha. Ikindi ndagusaba kurangiza iki kiganiro kugira ngo wumve byimbitse, hatagira intwari n'imwe igucika hano ku uyu mugabane wacu wa Afurika. Mbaye ikaze rero ku buryo burambuye. Reka dutangire. Reka duhere ku wa mbere. Patrice Lumumba, intwari y'ubwigenge bwa Kongo, yabaye mu 1961. Patrice Lumumba yabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo mu mwaka w'1960. Kibaza ngo ni iki yakoze? Yarwanye ubukoroni n'abenegihugu bakoranaga n'amahanga, bihishahisha inyungu bakoraga mu buryo bwo gukunda igihugu. Mu mwaka w'1961 yarishwe azira guharanira ko Kongo yigenga. Ese ni iki twamwigiraho? Ikintu cya mbere twamwigiraho ni uguhagarara ku kuri n'iby'igihugu, mbese muri make gukunda igihugu n'ukuri. Icya kabiri, kwirinda abayobozi bagurisha igihugu. Tujye ku muntu wa kabiri, Thomas Sankara, umuyobozi w'imyumvire mishya, yishwe 1987. Thomas Sankara yabaye perezida wa Burkina Faso kuva mu mwaka w'1983 kugeza mu mwaka w'1987. Yazanye impinduka mu mibereho, ahagarika ruswa, arwanya ubukene, aha abagore agaciro, ashyigikira kwihaza mu biribwa. Yishwe mu mwaka w'1987 mu ihanurwa rye yishwe ahanuwe mu ndege. Amasomo atanga: gukunda igihugu biruta inyungu z'umuntu ku giti cye. Ikindi, impinduka nyayo zituruka ku buyobozi butiha. Umuntu wa gatatu wabaye n'intwari n'abantu benshi muzi, musanzwe munazi, watubwira arinde wowe uketse? Reka dukomeze, andika muri komenti uketse, noneho tujye twakomeza turebe umuntu wa gatatu abantu benshi bazi wabaye intwari hano ku mugabane wa Afurika. Yitwa Nelson Mandela, intwari yo kubabarira, yapfuye mu 2013. Mandela yafunzwe imyaka 27 kuva 1962 kugeza 1990 azira kurwanya ivanguraruhu muri Afurika y'Epfo, hazwi nka South Africa. Mu mwaka w'1994 yabaye perezida wa mbere w'igihugu cyunze ubumwe. Yapfuye mu mwaka w'2013 ariko umurage we uracyariho. Amasomo twamwigiraho: kubabarira byusha imbaraga inzika. Ubumwe butuma igihugu gitera imbere.
Umuntu wa kane utekereje nde? Umuntu wa kane ni Dedan Kimathi, umuyobozi wa Mau Mau muri Kenya, yishwe 1957. Dedan Kimathi yari umwe mu bayoboye urugamba rwa Mau Mau rwaharaniye ubwigenge bwa Kenya kuva mu mwaka w'1952. Yafashwe n'abakoloni mu mwaka w'1956, yicwa mu mwaka w'1957. Amasomo twamwigiraho nawe: udacika intege mu rugamba rukomeye, ikindi ni uguharanira uburenganzira bw'abantu bose. Tujye ku muntu wa gatanu, nawe muramuzi, yitwa Kwame Nkrumah, umubyeyi w'ubumwe bwa Afurika. Yapfuye mu mwaka w'1972. Nkrumah yayoboye Ghana kuva ibonye ubwigenge mu 1957, aba umwe mu batangije Pan-Africanism. Yakuwe mu butegetsi mu 1966, apfira mu buhungiro mu 1972. Amasomo twigira kuri Kwame Nkrumah ni ubumwe bwa Afurika, ni urugero rw'imbaraga zacu, kureba kure kurusha ibibazo byo muri ubu munsi. Undi twakomerezaho ni umunyarwanda, yitwa Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, umunyabigwi w'amahoro n'uburezi. Yapfuye 1959. Mutara wa gatatu Rudahigwa yayoboye u Rwanda kuva 1931 kugeza 1959. Yaharaniraga ko u Rwanda rubohoka ubukoloni, ateza imbere uburezi, amahoro n'imibereho myiza. Yapfiriye i Bujumbura mu 1959. Urupfu rwe rukomeza kugibwaho impaka. Amasomo twamwigiraho: ubuyobozi bwitanga ku baturage, ikindi guteza imbere amahoro mu gihugu. Wa karindwi ni Amilcar Cabral, umuyobozi w'abarwaniraga ubwigenge bwa Guinea Bissau na Cape Verde. Yishwe 1973. Cabral yayoboye urugamba rwo kwigobotora ubukoloni bwa Portugal kuva mu mwaka w'1956. Yishwe mu mwaka w'1973. Igihugu kirabona ubwigenge nyuma yo kugwa kwe. Amasomo atanga: ubwigenge si impano, buraharanirwa. Ubumenyi n'ubuhanga ni intwaro mu rugamba. Umwanya wa 8 turahasanga intwari zitazwi, abantu basanzwe bapfuye bazira Afurika. Harimo abarwanyi b'abaturage bataranditswe mu bitabo, abagore barokoye imbabare mu ntambara zinyuranye, urubyiruko rwaharaniraga uburenganzira mu ibanga, abo barwaniye ko tugira Afurika nziza kurusha iyo babayemo. Amasomo atanga hano nawe bitanze ni: nta gikorwa gito mu kurwanira ukuri. Ikindi, intwari nyinshi ntizizwi ariko ibikorwa byazo ntibyibagirana. Amasomo 3 y'ingenzi rero batwigishije bose, uhereye ku ba mbere kugeza no ku ba nyuma. Irya mbere: ubumwe bwa Afurika buruta byose. Iyo duhuje imbaraga nta kibazo kidutsinda. Icya kabiri: ukuri n'ubunyangamugayo birarambye kurusha ubutegetsi. Intwari nyinshi zapfuye ariko ukuri kwazirangaga kuracyabaho. Icya gatatu: umurage wabo uratuyobora ejo hazaza. Ibyo bakoze nibyo biduha icyerekezo cy'icyo Afurika yifuzwa. Ndabashimira rero mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Niba wishimye, niba iki kiganiro cyakunyuze, kanda kuri like, ndetse niba wumva gifite ubutumwa bwiza ukande kuri share, hanyuma ujye muri comment utubwire uko wabonye ikiganiro, utubwire n'ibyo wumva twakoraho ubutaha. Nitwa Abu Dhabi, ni Habineza TV. Ndabashimira ko mubana natwe ubutitsa, ibihe byose mukabana natwe. Wowe wabanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kurinda
gisojwe uruha agaciro, Imana iguhe umugisha.